Syariat Muhammad Nabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi kuku nusubah jipana kita tak urang jemaah. Azan sekali talikin manya janji kena harta hadir pengingat ke urang mati. Talikin manya jikena harta hadir pengingat ke urang mati. Wahai kaum lur urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi ikut ulama jika kasesat buka imahan. Jika Yahudi lekat yang tolong yang bersalahan hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Lekat yang tolong yang bersalahan hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum lur orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi lafai sedina hana ajaran tirawih lapan jika nyebut Nabi kanduri malut sangat haji batal. Jika lemah meruah pasti kanduri malut sangat haji batal. Jika lemah meruah pasti. Wahai kaum lur orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi kuku nusubah gimana kita tak urang jemaah. Azan sekali talikin manya janji kena harta hadir peringat ke urang mati. Talikin manya janji kena harta hadir peringat ke urang mati. Wahai kaum lur orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi membeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi